Y diw am it all y fechgach yn tyg le Iain mach Ghobhainn agus simme treppe ha me de skealach seo levig agus húle treppe ha me ka levig ha me fechgin rúta gen úr agus na de vín ka dhéanú as a skál kúteach vegin de skál ar an a húle bliana a lera rúta gen nach me reichgin agus mis mun go sin a rút me Iain mach Ghobhainn chan le cosc ulnachkel gneim a húle fachkel a haun he keelach rúta ha gan an siimpli agus ha klechig sentensen gemakerit ach ha húle fachkel kutramach agus ge rúta úras húle treppe hiúe. Leis a skealach seo rúta chót nuas a chéin madam sé mar a hauttíirech an ag gníir háiseach he colchí tíirech sealag an na film. He tóiseach bheit séir ach gaun agus an commander sao dúch ga fechgin na'n cótich an djeracha agus a claivan na'n lávan. Agus hauttíirech styn a leib mar go bygtu céint ar film. Agus an oorsen hau fechgin a fríomh charakter goscail i doras. Chan i lisach có í a chaisach giléana hin agus gil sianar ar a bialú. Agus gyfelise os ciwn an teich geheen. Agus an oorsen ha sin het al stuich agus hau fechgin gyfel na trí michgeiche tjimich al a vúst trúd iranach sau ganjachag gelise karan mar baunri sa deich geheen haise os ciwn groich. So ha doras osclús ha na dúne seálig gal stei agus riist he mar sealag an na film ha na trúd iranach a suúd tjimich al a vúd a giche. Giche bedate skatar na mis munchen. We kinne go at gaiche le meuden mar a vision caillou. Agus had a fechgin a commander agus na seigin chinistei agus had a stat jidach a keter agus hiu sin jidach choselet. Ag caillou ha commander a chinistei se he giri in de seigir an allach. Se heen si sies zeg a koachgach. De seigir an a choúl sed orst oor skyve allach. He si as an nu séher a has a room agus a kédara. Agus chaile well, ha me kinach gevelisach kohaun agus kursonne he aan or he dui blaar gelotter. Nist ha me smidgen ha commander he ga koachgach an a seigir an ikke. Had de vlaar a bhúnachug. Hij smidje go heen kerst, scabil kerstas a húf. Sé sin stig an tuich agus sé giri as sin je féineach he giri díaltas son a bhráid a cha bharag. He giri díaltas caú a me cíneach son na hachir. Agus hanna gillen staat hat a céidir agus a mádi tíirecha séú na hapar geall. Dus het is een wille dagbaar aan geld, wille je kielig, wil geld kutre gaan hen. A fakkel geld hen nog immetig treppen ze skeelig ha nog lang woon ik Iain geld, agus a uit een Iain geld. En bekinig gran lisje nikkel. Ha de lavens ne doet dan ik is een geld. Ach le madi gaan je ikkel se biorisch heisje laatjer. Agus a cuachgeice as a déich geheen. Ha láidir go an na jiffertói van commander. A chuach a hekkesens het sin van tuve mui van inneve hekke agus ach an eerst a heichkese het sin vich beheen. He intje heen. Agus eisen si as a jéhers han a ballich fergan a gillen gedis a tar séher gewaarheid, maar gebiegs an oorsen. A mis mynd ger roedi aan. Is Jezus a céad a commander. A roed ik gema da an gema laterne. Agus torstje duich an gewaarheid sa céad an jerile. So fein beker vik how fein stug an a karakter an ek de doen haun. An commander heen is sies he kudun gas tarsen je de jele si de jeers a céad orra. Agus smudgent gelat mar behichen a giche. He heen smudgent gelissen. Torna sér na asen. Sé go tolit sak te gradúe ichef. A chanela, hadis me gevel at kom al lembiug, had je gekend.
agus cúteach mar a thuí a héin as an lúr sé ar a bhain, scúteach é smúntin de sé nach íontach nach chail mé cí uas a bí. Sé go má prósel as sin ag má mór a sé móchtel. Agus móchtel as a dói as a bhfuil asan a genú a rud éíorí orra. Na bailach as sin na féin amach me na bailach tíadach tron rúta na hat a gra agus a díanú ag níor thoiseach nar a hiigad seostí agus cúteach na satir úrst nar a ha commander a ríse gaf dé héit all díanú. Sé Iain adol amach agus allarach na cláimhs go táiste sé agus roiis sin sa go téire char duneachan ag colótar. Agus nar a bhaid is smúnsin ma dúin agus ha gínse gunne sa go bhfuil chosolgurs a trúas gur is chanúling é pían nar bheith héon boch cha buringa sin feiscar ar chanúlik é a fécin agus gunnig go má. Caú ha gomander gra go fémer hanne le á bhar a drúracha get a hés múnta go dúile ach tíirech úner agus go bhfuil bheithe tugad thuúg. Ha seo cóstú dis uansach héon má hés múntin mar ag lei sin níintin a sin na séarna tíirech mar ag le cláimh na le dacha. Agus héit anú gáide nar a hé cínse gaf dí hé gíúri. Sin nar a chlunne sé seos há sé is na bailaiche garag gamet sa gat díad a dolgianus cóhar dá bharags mar a bh drúd ag inspor sin rúst. Sin an údrep ha gú ag mádi a gédi ha ra ní mis a thu agus árstan na gú. Varach is sin ha chosoch gur haid tíidir a suúge agus get héirúten gránarúten héra sket an gillen a garag met gránarúten as na grachan lise gra mór an itse haidirch na suúge chosochgur agus a lámhan na húch. Hij kijkt er wiepel. Dus ga met die of kindje groei kijkt er wiepel er zo'n neerst. Maar ze moeten toch gro. Hij ten elkaar en hij kijkt er. Stok er anders als je aan neerst echt eens zien. Agus kutcher ha karan ek jere gegroich naar hij toch spook. Ga Iain. Als je Iain hij tug. Hij zijn karan maar is ik het merken begrijpen Iain maar ga je ze vraag. Ach ga met die of bullig kindje. En je sinne faun nionje tuch neerste weg geheen. Kuju has je fijne mag met een kiele. Nu was ik gaan commander sin. Hij is met mij jou in Iain. Agus maar hij is agus ruodi agus gelaternes gedaan ze hij. Agus eindig te sin en jas routen uit Iain. Hoe zit het bij al hoe hij je gekeerd er commander. Taramat is een strisje. Agus eindig te sin kutjach en routen. Hij is het Gianu, a gáil lámh bhór dhearach I a bhórst, agus ciúteach na croch an múraige I a bhórst. Se gile láidir an agus duine go más stúama, agus bhil is an ag colótar cúteach. Agus hamádi ag déire go lá, haid tug Iain, cheol nach chailí smúntin go fuling is an a bíon. Agus ma heit ferganiu níle a thug. Kuch kai smuinen er heen, tjidach smaanje tjinike heen de varag. Ach shintje gechien se falla sanadere doe ik roich de smuniki leedje doet. Agus seit alle deurs dus het heug. Agus hou marke biktu an nientjen madi naar hij tot tran goele sian. Agus hou lee naar hij genu het heug. Agus va boy voor ek sin arams agus ha mis munchen gebieg dunne se biele teug mar sin se fadach gin onwas a geen laatje a haun agus va boy voor ek skealach geen an lief etter de teug agus gelaatjes se va ma die heen gen koach se bieg wel a koach ek is as a de heen ach gar a koach na ieder se bieg gestoch as a doel de moei ach by gelaatjes se gas in die heen agus a mis munch sin a ghost gemoor met skealach